Kajirwai bat kasurtem. Kajirwai bu norwai urwai. La tingkap lang bat kata kasurtem lane kata ka music. Bat ya kibriu ki basna ya kata ka music ni jukot ya ki kom kita ki music producers. Ki music producers ki sapriang hakalang ka pertai barok kawai. Hapo kshatri jong kata ka music industry. Lane kata ka kerkhana permi jirwai. Ki production permi jirwai jong ko pertai. Ken nomla ban kamai klem u music producer nang tangi sutho bahaman nau norwai ne kanu ko karkhana penmi jurwai ken nomla dalai ban pen urlong ya kam kabaki thumu klem u music producer te ale mentaling ba jong kani ka video ngan pen ishapi ya ka jing im jong wei u music producer u ba paunam jong gejala u ba baro ni jukhot ya Udi Brian kadai ka stage name ke jong u Henry ka kerteng basisha jong u kadai badan kupar masar lakha ya haka khan reu terik ubnai jeliu ka khandai spa prapun reu bat udai khon beningkong jong ikong destina masar udon arngut sipara ya nangne ngan ya lamepi ban batai ya ka jingem ke jong u Mencoba mengalit school ningkong naduk nursery haduk kelas 4 ngalit school skat hat girls ma. Skat girls kan tempat buat tapi ang ba skat girls kadan boys section kan. Nomor ka eling section kadan boys te naduk kelas 5 haduk dalat matrix nan ngalit school Saint Dominic Savio Higher Secondary School Pemukhar. But kelas 11 kelas 12 ngalit Christian Academy. Bat ngan dalam adab ya kelas 12 ngalit apo Shillong College ngap adab degree apo Shillong College kemas. Balai pilih sarong, laduki pun miswa, haduki pun ta. Hey kum thay, balai pilih sarong, haba ngape nyepi, menhaka tugas ngi, ngam syam kum mapi. Badan belum kena start berdua sempang. Kumta haman laki examen one batch kemat boyo ki marks bahaya. Kumta kinong hikai bat principal jong school kila perkan bat penbet nam ta jong u. Habakut jong senem bawele exam undang syong apa nursery te ulayo double promotion kila ano double promotion no na KG nan nursery sya KG 2 apa serhat kidan tang haduk kelas 4 nam ta ki kena sendrang kumta kidan kamban kan ria sekolah shawai anda kila pas kelas 4 ubadan hakapor bawele examen yang jong ka kelas 4 te hakapor baki ai ke resort jong ka examen man keu kelas nama bulong kena basta te kilnong kai le penbaj ba kumno sha ba kinle beteng jing tiga jung puli jung sikwai pat school kila ai borom yo badan kila jeb ai borom yu kumta u best master house name kat kandai spa kandai punri house name kat kandai spa kandai punyo ngila bo school na yu hapo Saint Dominic Savio Higher Secondary School abadan hapo Maukhar kalau dan kau ikut jingja kemangim tip hendai hadu lawan pai mau school usai tu badan yangi maka tak jingja kalau kumne bau badan bertu para jong u hapo berkilai step school kia berkilai ambassador berkiwei kena school hata kapor utau rival jong takali upun yang umut mentap yuk piskat cepat ban te uklam penyap lane break ya kali te hakap kat bau dang dan cepat dien bandap yuk piskat kakali kelas 6 telun suki ubadan nama budai kena bastard bo sempang bo banyak bahai ki baki beri train ki le kemudian por uyeng ubat yu string uyo break bat kakali sange badan kumta kapor kamu ulah pelat email dia yo para break kita giwe kena school ki badan ta ladam dei no badan le si kalawan rai ke jingjak masusi adien bo la pas ya komas man
ula trei hapo kawai ka private bank utrei hang ta kat tukat nepo te uang bangi angadon kam komputer ngila pentit komputer yu ndawla yo komputer usdang man persyang no man le ki po komputer te ue no ya takakam hakti company na mar kalong kam ka bakya hadu kata-kata te usdang no pat ya ban le komputer ban sedang man thau jing ruai usdang man thau jing ruai mari yo ta komputer kidan ki perlok lo ki bajuan syong kai lang badu te badan ulas sedang no bat ula ia no ya takam bol sedang no thau jing ruai bat ula syong bun but kan ta hapo si sengi te lingba ka jing tresi tom ka jing minat jong u bat ka jing pelit jing mut ula la man thau jing ruai bat ula kelalong no utau DJ mentaki pola tebi ukum tau DJ berian lingba ka jing tresi tom jong u khom dan kam ban le coaching le training la ne ban hab benda hikai ule hi so jing ruai ka ba mi na ka donut umbrel te jing ruai sedang ban sna jing ruai be man sedang long ala sedang ban sutanat jing ruai gade nadu arjar prangis ni ngap bagi ni ki ruai hati por layat ki R&B tapi tika tuka por jong ki pengrok tengah nang kamret jadi nang tu hadian hau arjar si pau hang tu kan nga sedang ban interest mo kwa man sna music te nga tu por te jinjar bangi ni sini te la stu bangi nang kam jinjar hi ba ong bangin yo ya kata ketik ban kumbelong syapareng wa ka kloy te teknologi ni pat sini ni kam nang long dei ba ong bangin nang sa dien na malong nang kam dunai ti por arjar po te ban compare yang mementakan te to how arjar po tapi ong kumbang pi arjar kat sao how arjar sao yo on plat itu ka jing ruai kum urang da jet hat ketu bo fishing bot bal jet tu binyale lang kan naka group jengi ko sekur entertainment tu porat mengidan te mencuang ani tu pi how arjar po ngala tre bang tengok tre ki la bon ki kam tre kum ki apa blog ni yang tai ngamla ban jer tengok bon ba ki kam tre company em tum chwa teng ni ong hari kasim dan kam dan jam ta pindale tre kan nu kam ka bon kam ni teng dei bang bangi pit tang sabar ba sata sedak har dan kam jam tambah kasim dan yai tamangin dale am pindala tre ngaru musang kalkum tahi tamang andal ngasutu il jongan ngala experience ba nang talong asa yo ban long asutu te bara da fitristam ya kanu kam ko ba piet ko ba fidan interest hawe ke sngi sa yo khat yu taw so te balong mangam ta long asutu hati por ngalong komno ba mentang la pher long ka hakaliang ningkong le to bangi tre kanu kam ya ban yo bisa kata he te mentang asutu bangi le kanu kam kami kadan bi jimi te judai ban give up ma tin parang yang ba pen perkhat ba pai sino findale be kanu kam kan siso bet da kadai ha kanu kalyang ru kadai ha le kai football ne kadai ha kanu kadai ha performing arts ne kanu ba fistunat ban le am le bet try bet give your best long fin ha ko yasi sayo khet tok so kumba ngashamel jong menta munsang amdan gini kitiar ge menta ngaladan te bat nang ni smart nang trace tom show te kiti gibi benang sedang trace tom bat hata kawe singi te pensas tu kan dala pa ta kapor ma fin dala yo pinsa yo hi kan bun gijing e ta kin wan nang ni nang tai na kadyang nakaman nang ba kin pen down wi fish po tangata hi nga su ai musim gibi para kasi jangi para kasi jantia bakin 3 minute bet ya kam ka baki et katahi kadai ka improvement ka jong ka kinhun jongi ti syaban penkut ngakwa ru ba ban pentip sapi kipat ba nakalyang ka kinhun di Brian Record kan sepenmi susu ya ki project ki ba ngin sa say bat ngin sa penmi ya ki artist ki ba compare bat ki badan ya kata ka potential ki ba ki kinla banong sya ta ki artist ki ban represent ya ka jela jongi bat kumjuru ki bala ban represent ya ka ri india hi borok kowe ti ngakermen bah kini ki sengi baki snem ki ban wan ngin sayo ya ka jingkershan nakipat ba ki baju sotona ba ki baju pet yang ina kapor oh na na oh na na oh na na oh na na ya pingai shisha
Kita keyboard kiba mencuai Jingkolar parot kila pra Klempoi berkat kumne kanja Oh Kumnongan hot Bye. Lem tu. Alright, pergi sini. Alright. Kajing ruai bat kasur tem. Kajing ruai bu nong ruai. La ting khap lang bat kata kasur tem lane kata ka music. Bat ya kibriu ki basna ya kata ka music ni jukot ya ki kom kita ki music producers. Ki music producers ki sapriang hakaleng ka perthai barok kawai. Hapo kshatri jong kata ka music industry lane kata ka kerkhana permi juruai. Ki production permi juruai jong ko perthai kin nomla ban kamai klem u music producer nang tangi suthu bahaman nau nong ruai ne kanu ko karkhana penmi juruai kin nomla dalai ban pen urlong ya ke kam ka baki thumu klem u music producer te ale mentaling ba jong kani ka video ngan pen i shapi ya ka jing im jong wei u music producer u ba paunam jong gejala u ba baro ni jukhot ya u Udi Brian kadai ka stage name ke jong u Henry ka kerteng basisha jong u kadai u badan kupar masar lakha ya u haka khan riu terik u banai jeliu ka khandai spa prapun riu bat u dei u khon beningkong jong ikong destina masar udon arngut sipara ya nangne ngan ya lame phi ban batai ya ka jing em ke jong u Mencoba mengalit school ningkong naduk nursery haduk kelas 4 ngalit school Scared Girls mah. Scared Girls kan teman buat tapi ang ba Scared Girls kadang boys section kan. Nomor ka eling section kadang boys te naduk kelas 5 haduk dalat matric senan ngalit sekolah Saint Dominic Savio Higher Secondary School Pemukhar. But kelas 11 kelas 12 ngalit Christian Academy. Bat ngan dalam adab ya kelas 12 ngalit apo Shillong College nga pendap degree apo Shillong College kemas. Balai pilih sarong, laduki pun miswa, haduki pun ta. Hey kung thay, balai pilih sarong, habang apa nyepi, menhakat tugas ni, ngam syam kumapi. Badan belum kena mustad berdua sempang. Kumta haman laki examen 1 becakmat boyo ki marks bahaya. Kumta kinong hikai bat principal jong school kila perkhan bat penbet nam ta jong u. Habakut jong senem bawele exam undang syong apa nursery te ulayo double promotion kila ano double promotion no na KG nan nursery sha KG 2 apa serhat kidan tang haduk kelas 4 nam ta ki kena sendrang kumta kidan kamban kan ria skuno shawai anda kila pas kelas 4 ubadan hakapor bawele examen yang jong ka kelas 4 te hakapor baki ai ke sot jong ka examen man keu kelas nama bulong u kena basta te kil nong kai le penbaj ba kumno sha ba kin le beteng jing tiga jung puli jung sikwai pat school kila ai borom yo badan kila jeb ai borom yu kumta u best master house name kat kandai pa kandai punri house name kat kandai spa kandai punyo ngila bo school no yu hapo Saint Dominic Savio Higher Secondary School abadan hapo Maukhar kaladan ko ika jingja kamangim tip ndai hadu lawan pai ma uno school usai tu badan yangi makata kan jingja kalong komne bau badan bertu para jong u hapo bakile step school ki akir bakile ambassador berki wei kena school hata kapor utau rival jong takali upun yang umut mentap yuk piskat cepat ban te uklam penyap lane break ya kali te hakap kat bau u dang dan cepat dien ban hab piskot ka kali kelas 6 telun suki
Ubadan nama budai khana bastad bo sempang bon bo bania ba ki baki beri train ki le komoda por uyeng ubat ustring uyo yo beriak bat kakali sange ubadan kumta kapor kamu ula pelat MLD yo para bre kita giwe khana skul ki badan ta radam dei no badan le se kalawan ra ke jingjak masusi adien bo la pas e komas man ula trei hapo kawe ka private bank utrei hangta kat tukat nepot te wang bangi ngadon kam komputer ngila pentit komputer yu ndawla yo komputer usdang man persyang no man le ki po komputer te ue no ya takakam hakti company namar kalong kam ka bakya hadu kata-kata te usdang no pat ya ban le komputer ban sedang man thau jingruai usdang man thau jingruai mari yo ta komputer kidan ki perlok ki bajuan syong kailang badu te badan usdang no bat ula ia no yata kambol sedang no thau jing ruai bat ula syong bon bot kenta hapo si sengi te lingba ka jing tresitom ka jing minat jong u bat ka jing pelit jing mut ula la man thau jing ruai bat ula kelalong no utau DJ manta ki pola tebi ukum tau DJ berian lingba ka jing tresitom jong u khom dan kam ban le coaching le training lane ban hab benda hikai ule hi Searching right ka ba mi na ka donut umbrel Dating right sedang ban sena jing ruai be man sedang long ala sedang ban sutanat jing ruai gede nadu arjar prang it's ngap bagi ni ki ruai hati por klayat ki R&B tapi tika tuka por jong ki pengrok tengah dengan kamret jadi nang tu hadian hau arjar si pau hang tu kan ngang sedang ban interest sama kwa man sena music te nga tu ko te jinjar bangi ni sini te la stu bangi nang kham jinjar hi ba ong bangi yo ya kata ketik ban kumbelong sya pareng wa ka kloh te ka teknologi ni pat sini ni kham ni nang long de ba ong bangi nang sa dien na malong nang kham dunai ti por arjar photo ban compare yak momenta kan te to how arjar photo pi ong pi arjar kat sa how arjar sa yo ban plat itu ka jingruai kumurang da jet hat ketu bo fishing buat bal jet tu binyale lang kan naka grup jengi ko sekur entertainment tu parat menyedan te mencuang itu pihak arjas pau ngala tre bang te ngala tre ki la bon ki kam ngala tre kum ki apa blog ni tai ngamla ban jer teng la bon ba ki kam ngala tre company em tum chwa ting ni ong hari kasim dan kam dan jam ta pindale tre kan nu kam ka bon kam ni ting dei bang bangi pit tang sabar ba sata sedak har dan kam jam tambah kasim dan ai tamang dale am fin la tre ngaru musang kalong tahi tamang andal ngasutu il jongan ngala experience ba nang talong asa yo ban long ngasutu te bara da tristam ya kanu kam ko ba piet ko ba dan interest hawe ke snif sa yo khat yu taw so te balong mangam ta long ngasutu hati por ngalong komno ba mentang la pher long kat hakaliang ningkong le to bangi tre kanu kam ya ban yo bisa kata he te mentang ngasutu bangi le kanu kam kami kadan bi jimi te judai ban give up ma tin parang yang ba pen perkhat ba pai sino findale be kanu kam kan siso ba da kadai ha kanu kaliang ru kadai ha le kai football ne kadai ha kanu kadai ha performing arts ne kanu ba fistunat ban le am le bet try bet give your best long fin hawi sini sayo khet top so kumba ngasyamil jong menta mensang am dan gini kitiar ge menta ngaladan te bat nang nis kembar nang trace tom show te kiti gibi benang sedang ru trace tom bet hata hawi sini te fin sastu kan dala pai hata kapor ma fin dala yo fin sayo hi kan bun gi jing e da kin wan nang ni nang tai na kadyang na kaman nang ba kin pen down with fish po tangata hi nga su ai museum gi para kasi jangi para kasi jantia bakin 3 minute bet ya kam ka baki et katahi kadai ka improvement ka jong kakin hun jongi ti syaban penkut ngakwa ru ba ban pentip syapi ki pa ba nakaliang ka kenhun di Brian record kan spenmi susu ya ki project ki ba ngin sa say but ngin sa penmi ya ki artist ki ba compare but ki badan ya kata ka potential ki ba kinla banlong sya ta ki artist ki ban represent ya ka jela jongi bat kumjuru ki bala ban represent ya ka
ri indiahi borok kawai ti ngakermen bah kini ki sengi bagi senem ki banwan ngin sayo ya ke jingkershan na kipat ba ki baju sotona ki baju pet yang ina kapor. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, ya pingai shisha. Kito kipor kiba mencuai jingkolar parok kila praklem boy berkat kumne kanja. Oh, kumnongan. Bye. Lem tu. Alright, pergi dia. Kajingruai bat kasurtem. Kajingruai bu nong ruai. La tingkap lang bat kata kasurtem lane kata ka music. Bat ya kibriu ki basna ya kata ka music ni jukot ya ki kom kita ki music producers. Ki music producers ki sapriang hakaleng ke pertai borok kawai. Hapo kshatri jong kata ka music industry lane kata ka kerkhna penmi juruai. Ki production penmi juruai jong ko pertai kin nomla ban kamai klem music producer nang tangi suthu bahaman nau nong ruai ne kanu kunu ko karkhana penmi juruai kin nomla dalai ban pen urlong ya ke kam ka baki thumu klem music producer te ale mentaling ba jong kani ka video ngan pen ishapi ya ka jing im jong way music producer uba paunam jong kejela uba baro ni jukhot ya Udi Brian kadai ke stage name ke jong Henry ke kerteng basisha jong kadai badan kupar masar lakha ya haka khan riu terik benai jeliu ka khandai spa prapen riu bat udai ukhon beningkong jong ikong destina masar udon arngut sipara ya nangne ngan ya lamepi ban batai ya ka jing em ke jong Mencoba mengalit school ningkong naduk nursery haduk kelas 4 ngalit school Sacred Heart Girls mah. Sacred Girls kan tempat buat tapi ang bah Sacred Girls kadang boys section kan. Nomor ke eling section kadang boys te naduk kelas 5 haduk dalam matric nan ngalit sekolah Saint Dominic Savio Higher Secondary School Pemukhar. But kelas 11 kelas 12 ngalit Christian Academy. Bat ngan dalam adab ya kelas 12 ngalit apo Shillong College apa adab degree apo Shillong College kemas. Balai pilih sarong, laduki pun miswa, haduki pun ta. Hey kung thay, balai pilih sarong, habang ape nyepi, menhaka tu kasni, ngam syam kum mapi. Badan belum kena start berdua sempang. Kumta haman laki examen 1 becakmat boyo ki marks bahaya. Kumta kinong hikai bat principal jong school kila perkhan bat penbet nam ta jong Habakut jong senem bawele exam undang syong apa nursery te ulayo double promotion kila ano double promotion no na KG na nursery sya KG 2 apa serhat kidan tang haduk kelas 4 nam ta ki kena senrang kumta kidan kamban kan ria skuno shawai anda kila pas kelas 4 ubadan hakapor bawele exam yang jong ka kelas 4 te hakapor baki ai ke resort jong ka examen man keu kelas nama bulong kena basta te kil no hikai le penbaj ba kumno sha ba kin le beteng ing tiga jong puli jong sikwai pat school kila ai borom yo badan kila jeb ai borom yo kumta best master house name kat kandai pa kandai punri House name kat kandai spa kandai punyo ngila bu school no iu hapo Saint Dominic Savio Higher Secondary School abadan hapo Maukhar kalau dan ko ke jingja kembangim tip ndai hadu lawan pai mo school usai tu badan yangi makada kan jingja kalau kumne bau badan betu para jongu hapo bakile step school kia bakile ambassador berkiwei kena school
ha takapor utop rival jong takali upun yang umut ban tap yu piskat cepat ban te uklam penyap lane break ya kali te ha kat bau dang dan cepat dien ban tap yu piskat kakali kelas na mentelun suki ubadan nama budi khuna bastad bu sempang bu bopet bania bahai ki baki beri train ki le komoda por uyeng ubat string uyo break bat kakali sange ubadan kum ta kapor kamu ulap pelat MLD yo para break kita giwe khana skul ki badan ta radam dei no badan le si kalawan ra ke jingjak masusi adien bo la passe commerce man ula trei hapo kawe ka private bank utrei hang ta kat tukat nepo te wang bangi ngadon kam komputer ngila pentit komputer yu ndawla yo komputer usdang man persyang no man le ki po komputer te ue no ya takakam hakti company namar kalong kam ka bakya hadu kata te usdang no pat ya ban le komputer ban sedang man thau jingruai usdang man thau jingruai mari yo ta komputer kidan ki perlok ki bajuan syong kai lang badu te badan usdang no bat ula ia no ya takam bol sedang no thau jingruai bat ula syong bun but kenta hapo si sengi te lingba ka jing tresitom ka jing minat jong bat ke jing pelit jing mut ula la man thau jingruai bat ula kelalong no utau DJ mentaki pola tebi ukum tau DJ berian lingba ka jing tresitom jong ukum dan kam ban le coaching le training lane ban hab benda hikai ule hi Searching right ka ba mi na ka donut umbrel te Dating sedang right ban sna jing ruai be man sedang long la sedang ban sutanat jing ruai gede nadu arjar prang it's ngap bagi ni ki ruai hati por klayat ki R&B tapi tika tuka por jong ki pengrok tengah tengah kamret jadi nang tu hadian hau arjar si pau hang tu kan sedang ban interest sama kwa man sna music te ngah tu por te jinjar bangi ni sini te la stu bangi nang kam jinjar hi ba ong bangin yo ya kata ketik ban kumbolong syapareng wa ka kloy te teknologi ni pat sini ngikam nang long dei ba ong bagi nang sa dien na malong nang kam dunai ti por arjar photo ban compare yang mengentakan te to how arjar photo tapi ong kumbolong pi arjar kat sao arjar sao yo ban plat itu ka jing ruai kum urang da jet hat ketu bo fishing buat bal jet tu binyale lang kan naka grup jengi ko sekur entertainment ketu por hat mengidan te mencuang ani tu pi how arjar photo ngala tre bang te ngala tre ki la bon ha ki kam ngala tre kum ki apa blog ni yang tai ngamla ban jer teng la bon ba ki kam ngala tre company em tum chwa teng ni ong hari kasim dan kam dan jam to pindale tre kan nu kam ka bon kam ne teng dei bang bangi pet tang sabar ba sata sedakar dan kam jam to kasim dan ai tamangin dale em pindala tre ngaru musang kalong tahi tamangan dala ngasutu il jongan ngala experience ba nang talo nga sa yo ban long ngasutu te bara da tristam ya kan nu kam ko ba piet ko ba fidan interest hawe ke snif sa yo khat yu taw so te balong mangam ta long ngasutu hati por ngalong komno ba mentang la per long kat hakaliang ningkong le to bangi tre nu kam ya ban yo bisa kata he te mentang ngasutu bangi le kan kam kami kadan bi jimi te judai ban give up ma tin parang yang ba pen perkhat ba pai sino findale be kan nu kam kan siso ba da kadai ha kan nu kalyang ru kadai ha le kai football ne kadai ha kan nu kadai ha performing arts ne kan nu ba fistunat ban le am le bet try bet give your best long fin hawe yasni sayo khet top so kumba ngashamel jong menta munswa ngamdan gini kitiar ge menta ngaladan te bat nang nis kembar nang trace tom show te kiti gibi benang sedang ru trace tom bet hata kawe singi te fin sastu kan dala pa ya ta kapor ma fin dala yo fin sa yo hi kan bun gijing e ta kin wan nang ni nang tai na kadyang na kaman nang ba kin pen down with fish po tangata hi nga su ai musim gibi para kasi jangi para kasi jantia bakin 3 minute bet ya kam ka baki et katahi kadai ka improvement ka jong kakin hunjongi ti syaban penkut ngakwa ru ba ban pentip sapi kipat ba nakalyang kakin hun di Brian Record
kan sepenmi susu ya ki project kiba ngin sa say but ngin sa penmi ya ki artis kiba compare but kiba dan ya kata ka potential kiba ki kinla banong siya ta ki artis kiban represent ya ka jela jongi but kumjuru ki bala ban represent ya ka ri India hi borok kawai ti ngakermen bah kini ki sengi baki snem ki banwan ngin sayo ya ka jingkershan nakipat ba ki baju sotona ki baju pe yang ina kapor Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, ya pingai shisha. Gitu kipor kiba mensuai jingkolar paro kila praklem boy berkat kum ne kanja. Oh, kum nongan hot. Vai. Lem tu. Rồi, bên sini. Rồi. Kasurtem, kajingruai bu nongruai uruai, la tingkap lang berkata kasurtem, lane kata ke music. But ya kibriu ki basna ya kata ke music, ni jukot ya ki kom kita ki music producers, ki sapriang hakaleng ke pertai borok kawai, hapo kshatri jong kata ke music industry, lane kata ke kerkhna penmi juruai, ki production penmi juruai jong ke pertai. Kin nomla ban kamai klem music producer nang tangi suthu bahaman nau nongruai ne kanu ko karkhana penmi juruai kin nomla dalai ban pen urlong ya kam kabaki thumu klem music producer te ale mentaling ba jong kani ka video ngan pen ishapi ya ka jing im jong way music producer uba paunam jong gejala uba baro ni jukhot ya Udi Brian kadai ke stage name ke jong Henry ke kerteng basisha jong kadai badan kupar masar lakha ya haka khan riu terik benai jeliu ka khandai spa prapen riu bat udai ukhon beningkong jong ikong destina masar udon arngut sipara ya nangne ngan ya lamepi ban batai ya kajing ke jong Mencoba mengalit school ningkong naduk nursery hadu kelas 4 ngalit school Sacred Heart Girls mah. Sacred Girls kan tempat buat tapi ang ba Sacred Girls kadang boys section kan. Nomor ke eling section kadang boys te naduk kelas 5 hadu dalam matrix nan ngalit sekolah Saint Dominic Savio Higher Secondary School Pemukhar. But kelas 11 kelas 12 ngalit Christian Academy. Bat ngan dalam adab ya kelas 12 ngalit apo Shillong College apa adab degree apo Shillong College kemas. Balai pilih sarong, ladu kipun miswa, hadu kipun ta. Hey kung thay, balai pilih sarong, habang ape nyepi, menhaka tukas ngi, ngam syam kum mapi. Badan belum kena start berdua sempang. Kumta haman laki examen 1 becakmat boyo ki marks bahaya. Kumta kinong hikai bat principal jong school kila perkhan bat penbet nam ta jong Habakut jong senem bawele exam undang syong apa nursery te ulayo double promotion kila ano double promotion no na KG na nursery sya KG 2 apa serhat kidan tang hadu kelas 4 nam ta ki kena senrang kumta kidan kamban kan ria skuno shawai anda kila pas kelas 4 ubadan hakapor bawele exam yang jong ka kelas 4 te hakapor baki ai ke resort jong ka examen man keu kelas nama bulong kena basta te kil nong kai le penbaj ba kumno sha ba kin le beteng ging tiga jong puli jong sikwai pat school kila ai borom yo badan kila jib ai borom yo kumta best master house nem kat kandai pa kandai pun ria
Haus nem kat kandai spa kandai punyo ngila bo school no yu hapo Saint Sebuyo Higher Secondary School abadan hapo mau khar kalau dan ko ke jingja kembangim tip ndai hadu lawan pai mo school usai tu badan yangi maka kan jingja kalau kumne bau badan betu para jong hapo bakile step school kia bakile ambassador berkiwei kena school hata kapor utau drival jong takali upun yang mud man tap yu piskat cepat ban te uklam penyap lane break ya kali te hakap kat bau dang dan cepat dien ban tap yu piskat kakali kelas nam telun suki ubadan nama budi khuna bastad bu sempang bu bania bahai ki baki beri train ki le komoda por uyeng ubat yu string uyo break bat kakali sange badan kumta kapor kamu ulak pelat email dia yo para break kita giwe kena school ki badan ta radam dei no badan le si kalawan ra ke jingjak masusi adien bau la pas e commerce man ula trei hapo ka we ka private bank utrei hang ta kat tukat nepo te wang bangi ngadon kam komputer ngila pentit komputer yo ndawla yo komputer usdang man persyang no man le ki po komputer te UE no ya takakam hakti company namar kalong kam ka bakya hadu kata-kata te sedang no pat ya banle komputer ban sedang man thau jingruai sedang man thau jingruai mari yo ta komputer kidan ki perlok ki bajuan syong kai lang badu te badan ul sedang no bat ula ye no ya takam bol sedang no thau jingruai bat ula syong bun but kenta hapo si sengi te lingba ka jing tresitom ka jing minut jong bat ke jing pelit jing mut ulala man thau jing ruai bat ula kelalong no utau DJ mentaki pola tebi ukum tau DJ berian lingba ka jing tresitom jong ukum dan kam ban le coaching le training lane ban hab benda hikai ule hi Searching right ka ba mi na ka donut umbrel sedang ban sena jingruai be man sedang long ala sedang ban sutanat jingruai gede nadu arjar prangit ngit sengap bagi ni ki jingruai hati por layat ki R&B tapi tika tuka por jong ki pengrok tengah nang kamret jadi nang tu hadian hau arjar si pau hang tu kan sedang ban interest sama kwa man sena music te ngah tu por te jinjar bangi ni sini te la stu bangi nang kam jinjar hi ba ong bangin yo ya kata ketik ban kumbolong sapareng wa ka kloy te teknologi ni pat sini ngikam nang long dei bawang bagi nang sa dien na malong nang kam dunai ti por arjar photo ban compare yang mengentakan te to how arjar photo tapi ong kumbang pi arjar kat sao arjar kat sao yo ban plat itu ka jingruai kum urang da jet hat ketu bo fishing buat bal jet tu binyale lang kan naka grup jengi ko sekur entertainment ketu por hat mengidan te mencuang itu pihak arjas pau ngalat tre bang tengok tre ki la bon ki kam tre kum ki apa blog ni tai ngamla ban jer tengok bon ba ki kam tre company im tum chwa teng ni ong hari kasim dan kam dan jam to pindale tre kan nu kam ka bon kam ne teng dei bang bangi pet tang sabar ba sata sedakar dan kam jam to kasim dan ai tamangin dale am pindala tre ngaru musang kalong tahi tamang andal ngasutu iljong kan ngala experience ba nang ta long asa yo ban long asutu te barada fitristam ya kanu kam ko ba piet ko ba fidan interest hawe ge snif sa yo khat yu taw so te balong mangam ta long asutu hati por ngalong komno ba mentang ngala pher long kat hakaliang ningkong le to bangi tre kanu kam ya ban yo bisa kata he te mentang asutu bangi le kanu kam kami kadan bi jimi te judai ban give up ma tin parang yang ba pen perkhat ba pai snur findale be kanu kam kan siso ba da kadai ha kanu kalyang ru kadai ha le kai football ne kadai ha kanu kadai ha performing arts ne kanu ba fistunat ban le am le bet try bet give your best long fin ha ko yasi sa yo khet top so kumba ngashamel jong menta munsang amdan gini kitiar ge menta ngaladan te bat nang nis mat nang trace tom show te kiti gibi benang sedang ru trace tom bat hata kawe singi te pin sastu kan dala pa ya ta kapor ma pin dala yo pin sa yo hi kan bun gijing e ta kin wan nang ni nang tai na kadyang na kaman nang ba kin pen down wi fish po
tangatahi nga su ai musim gibi para kasih jantia bakin 3 minit bet ya kam ke baki it katahi kadai ka improvement ka jong kakinhun jongi ti syaban penkut ngakwa ru ba ban pentip sapi kipat ba nakalyang kakinhun di Brian record kan spenmi susu ya ki project kiba ngin sa say but ngin sa penmi ya ki artist kiba compare but kiba dan ya kata ka potential kiba ki kinla banong siya ta ki artist ki ban represent ya ka jela jongi bat kumjuru ki bala ban represent ya ka ri india hi borok kawai ti ngakermen bah kini ki sengi baki snem ki ban wan ngin sayo ya ka jingkershan na ki pat ba ki baju sotona ki baju pe yang ina kapor oh na na oh na na ya pingai shisha Kito kipor kiba mencuai jingkolar parok kila praklem boy berkat kum ne kanja oh kum nongan Rồi. Vai. Em đi. Rồi, lem rồi. Rồi, bên sini. Rồi. Kajirwai bat kasurtem. Kajirwai bu ruai. La tingkap lang bat kata kasurtem lane kata ka music. Bat ya kibriu ki basna ya kata ka music ni jukot ya ki kom kita ki music producers. Ki music producers ki sapriang hakalang ka pertai borok kawai. Hapo kshatri jong kata ka music industry. Lane kata ka kerkhana permi jirwai. Ki production penmi jirwai jong ko pertai ken nomla ban kamai klem u music producer nang tangi sutho bahaman nau nong ruai ne kanu ko karkhana penmi jirwai ken nomla dalai ban pen urlong ya ke kam ka baki thumu klem u music producer te ale mentaling ba jong ko ni ka video ngan pen ishapi ya ka jing im jong wei u music producer u ba paunam jong ko jela uba baro ni jukot ya Udi Brian kadai ka stage name ke jong Henry ka kerteng basisha jong kadai badan kupar masar lakha ya haka khan reu terik benai jeliu ka khandai spa prapun reu bat udai khon beningkong jong ikong destina masar udon arngut sipara ya nangne ngan ya lamepi ban batai ya ka jingem ke jong mencoba mengalit school ningkong nadu nursery hadu kelas 4 ngalit school Scared Girls ma Scared Girls kan tuma buat baby ang ba Scared Girls kadan boy section kan nomor ka eling section kadan boys te nadu kelas 5 hadu dalat matrix nan ngalit school Saint Dominic Savio Higher Secondary School Pemukhar but kelas 11 kelas 12 ngalit Christian Academy bat ngan dala adap ya kelas 12 ngalit apo Shillong College ya pendap degree apo Shillong College kemas Balai pilih sarong, nadu ki pun miswa, hadu ki pun ta. Hey kum thay, balai pilih sarong, abang apa jepi, menhaka tu kasih ngam syam kum mapi. Badan belum kena start berdua sempang. Kumta haman laki examen one becakmat boyo ki marks ki bahaya. Kumta kinong hikai bat principal jong school kila perkan bat pendek nam ta jong habakut jong snem bawele exam undang syong apa nursery te ulayo double promotion kila ano double promotion no na KG nan nursery sya KG 2 apa serhat kidan tang hadu kelas 4 nam ta ki kena senrang kumta kidan kamban kanria skuno shawai anda kila pas kelas 4 ubadan hakapor bawele examen yang jong ka kelas 4 te hakapor baki ai ke resort jong ka examen man keu kelas
nama bulong kena basta te kil nong hikai le penbet ba kumno sha ba kin le beteng ging tiga jungpuli jung sikwe pat school kila ai borom yo badan kila jeb ai borom yo kum tau best master house name khat khandai pa khandai punri house name khat khandai pa khandai punyo ngila bo school na yo hapo cinematic sebu higher secondary school abadan hapo mau khar kalau dan kau ikut jingja kemangim tip hendai hadu lawan pai mau school usai tu badan yangi maka tak jingja kalau kumne bau badan bertu para jungu hapor berkilai step school kia kia berkilai ambassador berkiwei kena school hata kapor utau driver jung takali upun yang mud mentap yuk piskat cepat ban te uklam penyap lane break ya kali te hakap kat bau dang dan cepat dien mentap yuk piskat kakali kelas 6 telun sukui badan nama budai kena bastad bersempang berpet banyak bahai ki baki beri train ki le kemudian por uyeng ubat string uyo beriak bat kakali sange badan kumta kapor kamu ulap pelat email dia yo para bre kita giwe kena school ki badan ta radam dei no badan le si kalawan ra ke jingjak masusi adien bau la pas e commerce man ula trei hapo kawe ka private bank utrei hang ta kat tukat nepot te wang bangi ngadon kam komputer ngila pentit komputer yu ndaula yo komputer usdang man persyang no man le ki po komputer te ue no ya takakam hakti company na mar kalong kam ka bakya hadu kata te usdang no pat ya ban le komputer ban sedang man thau jing ruai usdang man thau jing ruai mari yo ta komputer kidan ki perlok ki bajuan syong kai lang badu te badan usdang no ban ula ia no ta tambol sedang nak thau jing ruai bat ula syong bon bot kenta hapo si sengi te lingba ka jing tresi tom ka jing minot jong u bat ka jing pelit jing mut ula la man thau jing ruai bat ula kelalong no utau DJ mentaki pola tebi ukum tau DJ berian lingba ka jing tresi tom jong u khom dan kam ban le coaching le training lane ban hab benda hikai ule hi Searching right kabami nakadonod umbrel Dating right sedang ban sena jing ruai be mat sedang long la sedang ban sutanat jing ruai gade nadu arjar prangits ngit sngap bagi ni ki ruai hati por layat ki R&B tapi tika por jong ki pengrok tengah nang kamret jadi nang tu hadian hau arjar si pau hang tu kan nga sedang ban interest sama kwa man sena music te nga tu por te jinjar bangi ni sini te la stu bangi nang kam jinjar hi ba ong bangi yo ya kata ketik ban kumbelong syapareng wa ka kloe te teknologi ni pat sini ni kam ni nang long de ba ong bangi nang sa dien nama long nang kam dunai di por arjar foto ban compare yang mementakan te to how arjar foto tapi ong kumbang pi arjar kat saw arjar saw yo ban pelat itu ka jingruai kum urang da jet hat ketu bo fishing buat bal jet tu binyale lang kan naka grup jengi ko sekur entertainment tu porat mengidan te mencuangan itu pihak arjas po ngala tre bang te ngala tre ki la bon ki kam ngala tre kum ki hapo blog ni yang tai ngamla ban jer teng la bon ba ki kam ngala tre company em tu mencua teng ni ong hari kasim dan kam dan jam to pindale tre kan nu kam ka bon kam ni teng dei bang bangi pet tang sabar ba sata sedakar dan kam jam tambah kasim dan yai tamangin dale am fin la tre ngaru musang kalkum tahi tamangan dal ngasutu il jongan ngala experience ba nang ta lo ngasa yo ban lo ngasutu te bara da fitristam ya kanu kam ko ba fiet ko ba fidan interest hawe ke snif sa yo khat yu taw so te bolong mangam ta long ngasutu hati por ngalong komno ba mentang la pher long hakal yang ningkong le to bangi tre kanu kam ya ban yo bisa kata he te mentang ngasutu bangi le kanu kam kami kadan bi jimi te judai ban give up ma tin parang yang ba pen perkhat ba pai sino findale be kanu kam kan sisok bet da kadai ha kanu kalyang ru kadai ha le kai football ne kadai ha kanu kadai ha performing arts ne kanu ba fisunat ban le am le bet try bet give your best long fin hawi sini sayo khet tok so kumba ngasih mel jong menta
munsha ngamdan gini kitiar ge mentang ngeladon te bat nang nis bat nang trace tom show te kiti gibi benang sedang ru trace tom bat hata kawe singi te pinsa stu kan dala apa ya ta kapor ma pin dala yo pinsa yo hi kan bun jing e ta kin wan nang ni nang tai na kadyang na kamon nang ba kin pen down wi fish po tangata hi nga su ai mensim gibi para kasi jangi para kasi jantia bakin 3 minute bet ya kam ke baki it katahi kadai ka improvement ka jong kinhun jongi ti syaban penkut ngakwa ru ba ban pentip syapi kipat ba nakaliang ka kinhun di Brian Record kan spenmi susu ya ki project kiba ngin sa say bat ngin sa penmi ya ki artist kiba compare bat kiba dan ya kata ka potential kiba ki kinla banlong sya ta ki artist ki ban represent ya ka jela jongi bat kumjuru ki bala ban represent ya ka ri india hi borok kowe ti ngakermen bah kini ki sengi baki snem ki ban wan ngin sayo ya ka jingkershan na ki pat ba ki baju sotona ki baju pe yengi na kapor oh na na Oh na na ya pingai shisha Kito kipor ki ba menshwa jingkolar paro kila pra klempoi perkat kumne kanja Oh kumnongan Vai Lem dia Oi pergi sini Oi Kajirwai bat kasurtem Kajirwai bu no ruai la tingkap lang ba kata ka surtem lane kata ka music but ya kibriyo ki basna ya kata ka music ni jukot ya ki kom kita ki music producers ki sapriang hakaleng ka perthai borok kawai hapo kshatri jong kata ka music industry lane kata ka kerkhna penmi jirwai ki production penmi jirwai jong ko perthai kin nomla ban kamai klem u music producer nang tangi suthu bahaman nau nong ruai ne kanu kunu ko karkhana penmi juruai ken numla dalai ban pen urlong ya ke kam ka baki thumu klem u music producer te ale mentaling ba jong kani ka video ngan pen i shapi ya ka jing im jong wei u music producer u ba paunam jong gejala u ba baro ni jukhot ya u Udi Brian kadai ka stage name ke jong u Henry ka kerteng basisha jong u kadai u badan kupar masar lakha ya u haka khan riu terik u banai jeliu ka khandai spa prapen riu bat u dei u khon beningkong jong ikong destina masar udon arngut sipara ya nangne ngan ya lamepi ban batai ya ka jing em ke jong u Munsha mangalit school ningkong naduk nursery hadu kelas 4 ngalit school Sacred Heart Girls ma. Sacred Girls kan tuma buat tapi ang ba Sacred Girls kadan boys section kan. Nomor ka eling section kadan boys te naduk kelas 5 hadu dalat matric nan ngalit sekolah Saint Dominic Savio Higher Secondary School Pemukhar. But kelas 11 kelas 12 ngalit Christian Academy. Bat ngan dalam adab ya kelas 12 ngalit apo Shillong College apa adab degree apo Shillong College kemas. Balai pilih sarong, laduki pun miswa, haduki pun ta. Hey kung thay, balai pilih sarong, habang ape nyepi, menhaka tukas ngi, ngam syam kum mapi. Badan belum kena start berdua sempang. Kumta haman laki examen 1 becakmat boyo ki marks ki bahir. Kumta kinong hikai bat principal jong school kila perkhan bat penbet nam ta jong u. Habakut jong senem bawele exam undang syong apa nursery te ulayo double promotion kila ano double promotion no na KG nan nursery sya KG 2 apa serhat
kidan tang hadu kelas 4 nam ta ki kena senrang kumta kidan kamban kan ria skuno shawai anda kila pas kelas 4 ubadan hakapor bo wile examen yang jong ka kelas 4 te hakapor baki ai ke resort jong ka examen man ke kelas nama bulong kena basta te kilno hikai le penbaj ba kumno sha ba kin le beteng jing tiga jong puli jong sikwai pat school kila ai borom yo badan kila jeb ai borom yu kumta u best master house name kat kandai spa kandai punri house name kat kandai spa kandai punyo ngila bo school no yu hapo cinematic sebu higher secondary school abadan hapo mau khar kalau dan ko ke jingja kembangim tip ndai hadu lawan pai mo no school usai tu badan yangi maka dak jingja kalau kumne bau badan betu para jong u hapor bakile step school ki akia bakile ambassador berkiwei kena school ha ta kapor utop rival jong ta kali upun yang umut man tap yu piskat cepat ban te uklam penyap lane break ya kali te ha kat bau u dang dan cepat dien ban tap yu piskat ka kali kelas 6 telun suki ubadan nama budai kena bastard bo sempang bo banyak bahai ki baki beri train ki le komoda por uyeng ubat string uyo break bat ka kali sange ubadan kumta kapor kamu ulap pelat email de yo para break kita giwe kena school ki badan ta radam de no badan le si kalawan ra ke jingjak masusi adien bo la pas e commerce man ula tray hapo ka we ka private bank utray hang ta kat tukat nepo te wang bangi ngadon kam komputer ngila pentit komputer yu ndawla yo komputer sedang man persyang no man le ki po komputer te ue no ya takakam hakti company namar kalong kam ka bakya hadu kata te sedang no pat ya ban le komputer ban sedang man thau jing ruai sedang man thau jing ruai mari yo ta komputer kidan ki perlok loki bajuan syong kai lang badu te badan sedang no bat ula ia no ta kambol sedang no thau jing ruai bat ula syong bun but kenta hapo si sengi te lingba ka jing tresi tom ka jing minat jong u bat ka jing pelit jing mut ula la man thau jing ruai bat ula kelalong no utau DJ mentaki pola tebi ukum tau DJ berian lingba ka jing tresi tom jong u ukum dan kam ban le coaching le training la ne ban hab benda hikai ule hi Searching right ka ba mi na ka donut umbrel Daging right sedang ban sena jing ruai be man sedang long ala sedang ban sutanat jing ruai gede nadu arjar prang ngicit sengap bagi ni ki ruai hati por layat ki R&B tapi tika tuka por jong ki pengrok tengah tengah kamret jadi nang tu hadian hau arjar si pau hang tu kan sedang ban interest sama kwa man sena music te ngah tu por te jinjar bangi ni sini te la stu bangi nang kham jinjar hi ba ong bangi yo ya kata ketik ban kumbolong sapareng wa ka kloy te teknologi ni pat sini ngikam nang long de ba ong bangi nang sa dien na malong nang kham dunai ti por arjar photo ban compare yang mengentakan te to how arjar photo tapi ong kumbang pi arjar kat saw arjar saw yo ban plat itu ka jing ruai kum urang de jet hat ketu bo fishing buat bal jet tu nyele lang kan naka grup jengi ko sekur entertainment tu porat menyedan te mencuang ani tu pihak arjas pho ngala tre bang te ngala tre ki la bon ki kam ngala tre kum ki apa blog ni tai ngamla ban jer teng la bon ba ki kam ngala tre company em tu mencuang teng ni ong hari kasim dan kam dan jam to pindale tre kan nu kam ka bon kam ni teng dei bang bangi pet tang sabar ba sata sedakar dan kam jam tambah kasim dan ai tamangin dale em pindala tre ngaru musang kalong tahi tamang andal ngasutu il jongan ngala experience ba nang talo ngasa yo ban long ngasutu te barada fitristam ya kanu no kam ko ba piet ko ba fidan interest hawe ge snif sa yo khat yu taw so te balong mangam ta long ngasutu hati por ngalong komno ba mentang ngala pher long kat hakaliang ningkong le to bangi tre no kam ya ban yo bisa kata he te mentang ngasutu bangi le kanu kam kami kadan bi jimi te judai ban give up ma tin parang yang
ba pin perkhat ba pai sinu fin dale ba kanu no kam kan siso ba da kadai ha kanu kalyang ru kadai ha le kai football ne kadai ha kanu kadai ha performing arts ne kanu no ba fistunat ban le am le ba try ba give your best long fin ha wi sni sayo khet tok so kumba ngashamel jong menta munswa ngamdan gini kitiar ge menta ngaladan te bat nang nis kemar nang trace tom show te kiti gibi benang sedang ru trace tom bat hata ka wi sni te fin sastu kan dala pa ta kapor ma fin dala yo fin sa yo hi kan bun gijing e da kin wan nang ni nang tai na kadyang na kaman nang ba kin pen down wi fish po tangata hi nga su ai musim gibi para kasi jantia bakin 3 minit bet ya kam ke baki it katahi kadai ka improvement ka jong kakin hun jongi ti syaban penkut ngakwa ru ba ban pentip syapi ki ba nakalyang kakin hun di Brian record kan spenmi susu ya ki project ki ba ngin sa say but ngin sa penmi ya ki artist ki ba compare but ki ba dan ya kata ka potential ki ba ki kinla banong siya ta ki artist ki ban represent ya ka jela jongi bat kumjuru ki bala ban represent ya ka ri India hi borok kawai ti ngakermen bah kini ki sengi baki snem ki ban wan ngin sayo ya ka jingkershan nakipat ba ki baju sotona ki baju pe yengi nakapor oh na na oh na na ya pingai shisha Kito ki por ki ba men shwa jingkolar paro ki la pra klem boy perkat kum ne kanja oh kum no ngan Vai. Lem tu. Oi, pergi sini. Oi. Kasurtem kajingruai bu nong ruai la tingkap lang ba kata kasurtem lane kata ka music but ya kibriyo ki basna ya kata ka music ni jukot ya ki kom kita ki music producers ki sapriang hakaleng ka perthai borok kawai hapo kshatri jong kata ka music industry lane kata ka kerkhna permi juruai ki production permi juruai jong ka perthai kin nomla ban kamai klem music producer nang tangi suthu bahaman nau nong ruai ne kanu ko karkhana penmi juruai ken numla dalai ban pen urlong ya ke kam ka baki thumu klem music producer te ale mentaling ba jong kani ka video ngan pen i shapi ya ka jing im jong way music producer uba paunam jong kejela uba baro ni jukhot ya Udi Brian kadai ka stage name ke jong Henry ka kerteng basisha jong kadai badan kupar masar lakha ya haka khan riu terik benai jeliu ka khandai spa prapen riu bat udai khon beningkong jong ikong destina masar udon arngut sipara ya nangne ngan ya lamepi ban batai ya ka jingem ke jong Munswa mengalit school ningkong nadu nursery hadu kelas 4 ngalit school Sacred Heart Girls ma. Sacred Girls kan tuma buat baby ang ba Sacred Girls kadan boys section kan. Nomor ka eling section kadan boys te nadu kelas 5 hadu dalat matrix nan ngalit sekolah Saint Dominic Savio Higher Secondary School Pemukhar. But kelas 11 kelas 12 ngalit Christian Academy. Bat ngan dalam adab ya kelas 12 ngalit apo Shillong College apa adab degree apo Shillong College kemas. Balai pilih sarong, ladu kipun miswa, hadu kipun ta. Hey kung thay, balai pilih sarong, haba ngape nyepi, menhaka tugas ni ngam syam kum mapi. Badan belum kena start berdua sempang. Kumta haman laki eksamen 1 becakmat boyo ki marks bahir.
kumta kinong hikai bat principal jong school kila perkhan bat penbet nam ta jong u habakut jong snem bawele exam undang syong po nursery te ulayo double promotion kila ano double promotion no na KG nan nursery sya KG 2 hapot serhat kidan tang hadu kelas 4 nam ta ki kena senrang kumta kidan kamban kan ria school no shawai anda kila pas kelas 4 ubadan hakapor bawile examen yang jong ka kelas 4 te hakapor baki ai ke resort jong ka examen man keu kelas nama bulong kena basta te kil no hikai le penbaj ba kumno sha ba kin le beteng ging tiga jong puli jong sikwai pat school kila ai borom yo badan kila jid ai borom yu kumta u best master house name kat kandai spa kandai punri house name kat kandai spa kandai punyo ngila bo school no yu hapo cinematic sebuah higher secondary school abadan hapo mau khar kalau dan kau ikut jingja kembangim tip hendai hadu lawan pai mau school usai tu badan yangi maka dak jingja kalau kumne bau badan betu para jongu hapor bakile step school kia bakile ambassador berkiwei kena school hata kapor utap rival jong takali upun yang umut mantap yu piskat cepat ban te uklam penyap lane break ya kali te hakap kat bau dang dan cepat dien mantap yu piskat kakali kelas 6 telun suki ubadan nama budai kena bastard bu sempang bu banyak bahai ki baki beri train ki le komoda por uyeng ubat string uyo break bat kakali sange ubadan kumta kapor kamu ulap pelat MLD yo para break kita giwe kena school ki badan ta radam dei no badan le si kalawan ra ke jingjak masusi adien bau la pas e commerce man ula trei hapo kawe ka private bank utrei hang ta kat tukat nepo te wang bangi ngadon kam komputer ngila pentit komputer yu ndawla yo komputer usdang man persyang no man le ki po komputer te ue no ya takakam hakti company namar kalong kam ka bakya hadu kata te usdang no pat ya ban le komputer ban sedang man thau jingruai usdang man thau jingruai mari yo ta komputer kidan ki perlok loki bajuan syong kai lang badu te badan usdang no bat ula ia no ta kambol sedang no thau jingruai bat ula syong bun but kenta hapo si sengi te lingba ka jing tresi tom ka jing minat jong bat ka jing pelit jing mut ula la man thau jingruai bat ula kelalong no utau DJ mentaki pola tebi ukum tau DJ berian lingba ka jing tresi tom jong ukum dan kam ban le coaching le training lane ban hab benda hikai ule hi Searching right ka ba mi na ka donut umbrel Daging right sedang ban sena jing ruai be man sedang long ala sedang ban sutanat jing ruai gede nadu arjar prang ngicit sengap bagi ni ki ruai hati por layat ki R&B tapi tika tuka por jong ki pengrok tengah nang kamdet jadi nang tu hadian hau arjar si pau hang tu kan sedang ban interest sama kwa man sena music te ngah tu por te jinjar bangi ni sini te la stu bangi nang kam jinjar hi ba ong bangin yo ya kata ketik ban kumbolong sapareng wa ka kloy te teknologi ni pat sini ngikam nang long dei ba ong bangi nang sa dien na malong nang kam dunai ti por arjar pota ban compare yang mengentakan te to how arjar pota pi ong pi arjar kat sao how arjar sao yo ban plat itu ka jingruai kum urang da jet hat ketu bo fishing buat bal jet tu binyale lang kan naka grup jengi ko sekur entertainment ketu porat menyedan te mencuang ani tu pi how arjar pau ngala tre bang te ngala tre ki la bon ki kam ngala tre kum ki apa blog ni yang tai ngamla ban jer teng la bon ba ki kam ngala tre company em tu mencuang teng ni ong hari kasim dan kam dan jam to pindale tre kan nu kam ka bon kam ne teng dei bang bangi pet tang sabar ba sata sedakar dan kam jam to kasim dan ai tamangin dale am pindala tre ngaru musang kalong tahi tamang andal ngasutu il jongan ngala experience ba nang talo nga sa yo ban long ngasutu te bara da tristam ya kan nu kam ko ba piet ko ba fidan interest hawe ge snif sa yo khat yu taw so to balong mangam ta
long asutu hati kepor ngalong kumno ba mentang la pher long ka akaliang ningkong le tong bangi tre kanu kam ya banyo bisa kata he te mentang asutu bangi le kanu kam kami kadan bi jimi te judai ban give up ma tin parang yang ba pen perkhat ba pai sino findale be kanu kam kan siso ba da kadai ha kanu kaliang ru kadai ha le kai football ne kadai ha kanu kadai ha performing arts ne kanu ba fistunat ban le am le bet try bet give your best long fin hawi sini sayo khet top so kumba ngashamel jong menta munswa ngamdan gini kitiar ge menta ngaladan te bat nang nis kemar nang trace tom show te kiti gibi benang sedang ru trace tom bet hata hawi sini te fin sastu kan dala pa hata kapor ma fin dala yo fin sayo hi kan bun gijing e ta kin wan nang ni nang tai na kadyang na kaman nang ba kin pen down with fish po tangata hi nga su ai musim gibi para kasi jangi para kasi jantia bakin 3 minute bet ya kam ka baki et katahi kadai ka improvement ka jong kakin hun jongi ti swaban penkut ngakwa ru ba ban pentip sapi ki pa ba nakalyang kakin hun di Brian record kan spenmi susu ya ki project ki ba ngin sa say but ngin sa penmi ya ki artist ki ba compare but ki badan ya kata ka potential ki ba ki kinla banong sya ta ki artist ki ban represent ya ka jela jongi bat kumjuru ki bala ban represent ya ka ri india hi borok kawai ti ngakermen bah kini ki sengi ba ki snem ki ban wan ngin sayo ya ka jingkershan na ki pat ba ki baju sotona ki baju pe yengi na kapor oh na na oh na na ya pingai shisha Kito kipor kiba menswa jingkolar paro kila pra klempoi perkat kumne kanja oh kumno ngan Vai em đi rồi em rồi rồi bên sini rồi Kajirwai bat kasurtem kajirwai bu nongruai uruai la tingkap lang bat kata kasurtem lane kata ka music bat ya kibriu ki basna ya kata ka music ni jukot ya ki kom kita ki music producers ki sapriang hakalang ka pertai borok kawai hapo kshatri jong kata ka music industry lane kata ka kerkhna permi jirwai ki production penmi jirwai jong ko pertai kin nomla ban kamai klem u music producer nang tangi sutho bahaman nau nongruai ne kanu ko karkhana penmi jirwai kin nomla dalai ban pen urlong ya ke kam ka baki thumu klem u music producer te ale mentaling ba jong ko ni ka video ngan pen ishapi ya ka jing im jong wei u music producer u ba paunam jong ko jela u ba baro ni jukhot ya Udi Brian kadai ka stage name ko jong u Henry ka kerteng basisha jong u kadai u badan kupar masar lakha ya u haka khan reu terik u banai jeliu ka khandai spa prapun reu bat udai u khon beningkong jong ikong destina masar udon arngut sipara ya nangne ngan ya lamepi ban batai ya ka jing em ko jong u Munswa mengalit school ningkong nadu nursery hadu kelas 4 ngalit school Scarhat Girls ma. Scarhat Girls kan tuma buat baby ang ba Scarhat Girls kadan boy section kan. Nomor ka eling section kadan boys te nadu kelas 5 hadu dalat matrix nan ngalit school Saint Dominic Savio Higher Secondary School Pemukhar. But kelas 11 kelas 12 ngalit Christian Academy. Bat ngan dala adap ya kelas 12 ngalit apo Shillong College ya pendap degree apo Shillong College kemas Và lên phi lên xa rong là đủ kịp quên mình xóa
thay Balik pilih sarong Habang apit niya pi Manhakatukas ni Ngam siyam Kumapi Badan ulong kena start berdua sempang. Kumta haman laki examen one be chakmat boyo ki marks ki bahe. Kumta kinong hikai bat principal jong school kila perkhan bat penbej nam ta jong u. Ha bakut jong snem boyo le exam ha undang syong ha nursery te ulayo double promotion kila ano double promotion no na KG nan nursery sha KG 2. Ha serhat kidan tang haduk kelas 4 nam ta ki kena senrang. Kumta kidan kamban kan dia skuno shawai anda kila pas kelas 4. Ubadan hakapor bo wila examen yang jong ka kelas 4. Te hakapor baki ai ke resort jong ka examen ban keu kelas. Nama wulong u kena basta te kilnong hikai le penbaj. Ba kumno sha ba kin le beteng jing tiga jong pulih jong sikwai pat school. Kila ai borom yo badan kila jeb ai borom yo kumta u best master house name kat kandai spa kandai punri house name kat kandai spa kandai punyo ngila bo school na yo hapo cinematic sebu higher secondary school abadan hapo mau khar kalau dan ko ka jingja kamangim tip ndai hadu lawan phai mo no school usai thu badan yangi maka tak jingja kalau kumne bau badan bertu para jong u hapor bakile step school kia kia bakile ambassador berki wei kena school ha takapor utau rival jong takali upun yang mud man tab yu piskat cepat ban te uklam penyap lane break ya kali te ha kat bau u dang dan cepat dien ban tab yu piskat ka kali kelas 6 telun suki Ubadan nama budai kena bastard bersempang berbapak banyak bahai ki baki beri train ki le kemudian por uyeng ubat string uyo beriak bat kakali sange ubadan kumta kapor kamu ulah pelat email dia yo para bre kita giwe kena school ki badan ta radam dei no badan le si kalawan ra ke jingjak masusi adien bau la pas e commerce man ulah trei hapo kawe ka private bank utrei hang ta kat tukat nepot te wang bangi ngadon kam komputer ngila pentit komputer yu ndaula yo komputer usdang man persyang no man le ki po komputer te ue no ya takakam hakti company na mar kalong kam ka bakya hadu kata te usdang no pat ya ban le komputer ban sedang man thau jingruai usdang man thau jingruai mari yo ta komputer kidan ki perlok lo ki bajuan syong kailang badu te badan usdang no ban ula ia no ta tambol sedang nak thau jing ruai bat ula syong bon bot kenta hapo si sengi te lingba ka jing tresi tom ka jing minut jong u bat ka jing pelit jing mut ula la man thau jing ruai bat ula kelalong no utau DJ mentaki pola tebi ukum tau DJ berian lingba ka jing tresi tom jong u khom dan kam ban le coaching le training lane ban hab benda hikai ule hi Searching right kabami nakadonut umbrel Daging right sedang ban sena jing ruai be mat sedang long la sedang ban sutanat jing ruai gade nadu arjar prangis nikit sengap bagi ni ki ruai hati por layat ki R&B tapi tika por jong ki pengrok tengah nang kamret jadi nang tu hadian hau arjar si pau hang tu kan nga sedang ban interest sama kwa man sena music te nga tu por te jinjar bangi ni sini te la stu bangi nang kam jinjar hi ba ong bangin yo ya kata ketik ban kumbelong syapareng wa ka kloe te teknologi ni pat sini ni kam ni nang long de ba ong bangi nang sa dien nama long nang kam dunai di por arjar foto ban compare yang mementakan te to how arjar foto tapi ong kumbang pi arjar kat saw arjar saw yo ban pelat itu ka jingruai kum urang da jet hat ketu bo fishing buat bal jet tu binyale lang kan naka grup jengi ko sekur entertainment tu porat mengidan te mencuangan itu pihak arjas po ngala tre bang te ngala tre ki la bon ki kam ngala tre kum ki apo blog ni tai ngamla ban jer teng la bon ba ki kam ngala tre company im tum chwa ting ni ong hari kasim dan kam dan jam to pindale tre kan nu kam ka bon kam ne ting dei bang bangi pit tang sabar ba seta sedak har dan kam jam tambah kasim dan ai
Tama kita lihat am finta tray ngaruh musang kalau kumtahi. Tama kita ngasutu iljong kan ngala experience. Ba nang ta lo ngasa yo ban lo ngasutu teh. Ba ada fitristam ya kanu kam ko ba fiet ko ba fidan interest. Hawi ke sngi finta yo ket yu tau so te balong mangam ta long ngasutu hati por ngalong komno ba mentang ngala per long kat hakal yang ningkong le to bangi tray kanu kam ya ban yo bisa. Kata he te mentang ngasutu bangi le kanu kam kami kadan beti jemi. Te judai ban give up ma tin parang yang ba pen perkhat ba pai sino findale be kanu kam kan sisok bet da kadai ha kanu kalyang ru kadai ha le kai football ne kadai ha kadai ha performing arts ne kanu ba fisunat ban le am le bet try bet give your best long fin hawi sini sayo khet top so kumba ngasyamel jong menta munsang amdan gini kitiar ge mentang ngeladan te bat nang nis bat nang trace tom show te kiti gibi benang sedang trace tom bat hata kawe sini te pensas tu kan dala apa ya ta kapor ma fin dala yo pinsa yo hi kan bun gijing e ta kin wan nang ni nang tai na kadyang na kamon nang ba kin pen down wi fish po tangata hi nga su ai mensim gibi para kasi jangi para kasi jantia bakin